Hadian kejing kiau jeng kejing don kibrio ke bayo yuk kenyang jengpang COVID-19 haga distrik Riboy. Unang mi kemat yang dorbar tauan kejela na kanong po konstituensi uba Meral Bons iem uladawan ke sorkar ban penjanai syuk-syuk kejing syakri jong ke civil hospital hanong po. Da ke bapin biang syuk-syuk ya ki kor kibor ki badan kam hakane kejaka sumar. Ha kalai pau terik unai luar hajar arpau kinong kit kam jangka COVID-19 Coordination Committee hak distrik Riboy kakenhuan melatau ke sorkar jela ke bala klit uba Meral Bons iem bat ke Deputy Commissioner ikong RM Kurba kum ke Member Secretary kelasyong jengelang banimir jengmut kumno banekun ke jeng sapriang stat uknyang jengpang COVID-19 ka banang ya kisni. Hakane ke jengelang ki wede ke bledon lang ki kentup yo District Medical and Health Officer Dr. M. Mauri. Hagajing keren bikinong patay kubor hadian kejing yalang hagani kesni na kaliang ubak Meral Bons iem uliat ho bakat kum kejing keren hagani kejing kenduk ke banding kong jong ke komiti. La idon kam kerke ban yono ka kor incinerator ban tang ki jabok ki bami na ki Corona Care Center ne ki biological waste. Nalor kane la don kamru ban penbon no ya ki kali kit nongpang 108 kadang bagi pratli ki rapid response team kenla ban penkloy bandit syawi kitu ki bayo ya kejing pang COVID-19. Bat kawi nagi positive sign ke bengi i na kaliang jing pet ba galong pala kono puno kumba shispa khat khandai ngut na kini kidon haki home quarantine ka ba kentup kitu ki basa haki kam bat haki ki jaka ki ba kilapen krek kum haki army kam la ne kini ki factory ki companies ki badon ka bala kono puno golong kumba new fundriu persen EA kini ki badon haki home quarantine ding nang tagadau Long pi bang hab pen seluruh ya kene ka bai doktor in sabatai company ya kene ka ni ke jing pang covid mo bangi mentala new pravnai la don bat ngi te kumba pitip bang ni ke jing pang gede ke batmai te na ka dau ke jing kala kawan man kapor mong na January hi ai da katu ka SOP mo bangi de ban le kumta banai February March ter ki kala sekala kini ki protokol nomor beli ke kelah ke jing kelah ke de nam ta ke jing bahah nomor beli bakat nang ya kisi ki research work ki nang ya sya cica ke bafitip ba ki vaksin ru menta mun ki kiri ki la pen krek ki nang prepare ki chimik lenti ba le se snem manwan ngila ban yo buat ki vaksin ru te ke jing kelah ya man kesi te hak ju kor kom ru naru pasdang philai ken mau hi ba ka bokong standing kong bangile kalong bangin isolate kino ki beriu ki balong positif ni haban isolate isolate kamut ngako ban batai kamut you isolate kamut utu beriu balong positif ude ban syong highway kamera bat ka jakatia ka ban hong tu ka toilet ude ban naik marway ude ban khrek bat nu kata ka de jimut isolate kamut kini ki ba ai bam ru kide ban syuan kin syubuk ka bam habar hajing khang un sim nang tu un bam nang ta un hang tu hadu mandade kepor makut kini ka quarantine ti hakaba ningkong man ki balong positif ngibu baik hapo ki Corona Care Center ti hendai ke e bang ui kalong ba hapo Corona Care Center kat ba kanang buon kinong pang kat ba nang buon kinong pang kajing kawan ba ngimla ban ngamla ban len hiru kata mangimla ban bu kawai ke kamera kawai ke toilet nam tau wei nongpang ti kat banang ya ki por ke jing syam jong kini ki research scholar ki ba man kasi trei ti ngilap ru ba kini ke jing pang menta kilap ba hadin khat wei singi wat balong positif la buri long positif menta ke singi hadin khat wei singi uniu kenyang umla syuban guru kamut umla syuban lada pau mengkena hak tes ru ndai umlong aktif syu ti na ta kadau lengba gini research work ki ong ba hadin khatwei singi wala da ubri ulong positif hak tes ru umlong infectious syu kamut syaki wei pat tadi halor kini kanong rim ngathrai ba ka sarkar ru ka wan ra da kini ka new protocol menta ka ba ong ba ki balong positif ru ki bamdan symptom kamut ki ba kibadan yuni kunyang ndai kimdan jingshit kimdan jerho kimdan jingshitom hakaring mensiam kimdan dak rum kumye kini kikis lane wat bamal kidan dak malu malaru ke sarkar ko ong la banbu no hayi tambah kejingbu hayi pat ke mengal ong pi mene isolation
isolation ngalak batai kemut ayu kata bau tu beriu de bentan hak jong ke kamera la ke jong ke toilet ke kali cebar bat mde bane khle bat nu hadu bandakut ke tu por kumbakalong benta shifosi lerang ile akumta katakan khambha ban ya kaba phisa haki yeng sarkar kabangimla aban penbiang iwei piwei kewei ke kamera kewei ke toilet